COVID-19 tripui athoni na alo lenga rampumin kan tuara kanei le bar na tuara are thei le harasa ten an tuara zole moti mai turania chuti rual chuan 2 million le mitte athiar lowa kan khumpui min lu puya no pang azuama raipur azuama kumu param phei chu adi mi lo kara thalai te po aman nok mai chutiang khopa aramina kan boi pui lai chuan sarkar tha te chak turin YMA alo jeta central YMA chuan Mizoram puma he covid shipui do na hian zan lam kar fu sarkar na puan chu sarkar tha te chak turin branch tanena ngin na asiama chuangin na chu Durtlang Branch YMA point kalpuin section tina mun engomoniza le kon le khan rem chang laia duty post siamin section tin kan duty ya Durtlang hi MC area chuan shipuina alu chil mai thei lo le alo lut pal ani po chuak le vat thei khopa shipui dona atana LLTF le YMA te le khotlang mi puite kan tran rual mun ber te jingami ani ti la kan sei sol om love chutiang chuan YMA intanan la zan lama section 10 mani venga mun thum arem chan ta nangin duty post aran siama mi pui point kan zom tha ni na hriata voinia lockdown li ani to nuwa po Durtlang Branch YMA huam chunga shipui vei kan pun pha lova voin ni thlengin nu chui ngai po kan tamlem lo thin hei hi kan in lung rual na te kan tho ho na te YMA in ti tak zeta ma alak avang te ani pia lama kan local council te kan LLTF le khotlang mi puite kan tan rual na ra ani te hriata he thil hi rampum huwa po pho chuatlak chapo pui tlak fak tlak nia kan hriat avangin voinia hian chin lung khovel chuan kan channel tana kan dule ti chua kan tum hi ui zok ne kan hriat awang le a ang zok kan hriat awangin Durtlang Branch YMA na an YouTube channel an hlan kaya an upload thei turin kan han hlan don ania Durtlang Branch YMA section 10 te ton rual ziate branch thu kan oi ziate alang chianga heng kan duty kan YMA member in petak tak te na an thu soi then kartang hian mason na tur kan neya zum zel tur po kan la nei lockdown hi ma se he shipui hi adakiam chong lova kan mason na turte kan thuzom turte kan ti tur le kan ti lo turte po voinia hian kan thiar thiam deuh apoi mo me Durtlang Branch YMA he shipui do konga thei to pa ma alak dan chu tura hian ilo thiar ngu LLTF tele YMA te thokhovin ma kanan la chho ania thotani jana tongkhan veng sang tuna hian YMA section paruk Durtlang Branch sunga kan oma section paruka tuna hen duty kanin dani tichun LLTF te hian dorkon bazara tuna hian chun jan zomin duty an nei boka pathian zara hei Durtlang pathian hruina kan donga tuntlengin positive in kai chong awanga boilu tukhi kan la nei lo positive te chuan nei zau thin mai la pathian in min hruaya hei hi LLTF te tin YMA te kan tho ho na thatak ra ni in alanga chuti rual chuan veng mi pui te chunga po lom tu soi te poi ngain ka hria veng mi pui ten LLTF te tin hei kan an duty YMA te po kan ngen na ngai poi mo ma tu ma pon chuak lo turin kan in ngen na te po hei min ti lo rin sak me ka duty po a ha dam khop maya pathian in min hruenga he covid thi kan ne nge yang ke ni venga chuan thei top kan chu azel do na kan tang tlat do na ni kan duty hun chung po hit bun bi tiam om chuang lo dar som pan hi adar khat tlai vara tul pon tlai varin homin ti hian YMA te po kan an imbuat sai ani Central YMA atanga Durtlang Branch YMA ten LLTF te thopui turangin na kan don angin keini Durtlang Branch YMA te pon thei to pin COVID-19 dong le konga hian nga kan la
section sang ten mani section huam chunga zandar sari tanga atul chen kan duty a covid 19 hian kan veng min lu chil lo nan thei pato pin kan be ni ei ti hian tun tum lockdown a hian zan lam thlengin ngor takin duty ni a heti kan han kalpui chan hi pakhata chuan himna kan du wang ani chu a thu pui ber lai pawh ni a le lama chuan chhun lam ringota hian kanin sorbing thina hei hi zan lampang nena an kalkop ta kha chuan him le zual tura kanin bei sei wang ani a central YMA le sarkar lam ta point hei hi non du dan chu ani phot maya chu ti rual chuan zan lampang kan han ti tel helai ke ni veng chunga kan han uarna chhana chu tun hnaya kan sipui han dar tak vak na chhana hi kanin len po na sa ti hi chiang reng maya veng sak sak a hian chumi a chu mizo kan ni phunga hian phung han thu kuala hetia thenom khowenga han loi lut mai hi kan ni trin sia hetia ang hi a bo theina turin men chung tal ti te ang dar som pakhat ti vel chau thleng kan in ven theya som pani nu ai chon tu man leng duk duk lo tur angai la zan khuwa in tlai wa thak thak a duty theilo ni mai la kami men chung tal kan han in ven na chuan om zia hi la om hle tur angai ani wangin zan lampang hi tian ngor takin kan kalpui ni bere zanin hian Mizoram sarkarin kan covid 19 dona chungchang a hian central YMA te angena chumi central YMA huaya chuan branch le section te duty turin min ngena an min mi an ngen na chu ti hlotin kan tuma wangin tuna hen kan an duty meka zanin a hian hei kan section huam chung chu a clear thakhup maya mi po chuan oya engma har sapna kan nei lova tin helai mun hi helai area hi Durtlang Branch YMA section B ania mi puite thuai na zara keni duty te po dam dewin kan om theya kan lom khop maya tin hei kan duty dan hi ti hian veng kher tina kan rauna kan han kalkuala in leng te le pon chuak te an om le om lo te kan han ena chu tiang chuan hun kan manga tlema boruak ama deuh lai te chuanin engemaw emergency thil damdoi nang kal ti te damdoi han la ti te an on chuak ve a bak chu a clear thakhup maya kan hun hianin a chil chho chuanin retak duty po kan tum lova zanin a po hianin kan hun ton a zir zelin duty hi kan tum ani Durtlang YMA branch nuaya section sang ten kan section area peng sang kan veng chunga kan han duty ve bokania kan han duty na chan tak hi chu ale lama chuanin sarkarin amirin tak local level task force hemi aizol AMC area chuanin a om rualin tun hnai tun kar aniang chu July ni som pariat atanga ni som ni pali thleng inkara duty tu mi han ti ben chan po engdang ni lovin local level task force thachang dol tu turin sarkarin NGO lian berte phungboma somani bera chumi ti hlotlin nan chuanin branchin section YMA te duty turimin tia veng sang pen hle te hi an vil seng big lo kan task force te hian chumi thachang dol tur le an ni no back up turin kan duty ni ber me nia tiga kan duty ta ka chuanin a hun le ti vela por branch in section te kuta da branch re puina in kan duty hun chung po hi hemi lockdown chung tung ka lockdown chung kan han soi
talan to ang hun chu kan duty tur khan ni maya ta chuanin dar sari atanga dar som te hi ka han tin zon ve amaro chu ei kan hun to na zirin ene mo case te lo chuanin I local level task force te na in beronin kan han duty ve a ta chuanin kan soidu le chu YMA member te in pe khop maya ta I Sri Lanka ra kan rualin duty turin kan han rual ve ngot hloma tianga po chuanin a then tlei rol le no pang no pui fanau nei te po kan nia tianga chuanin chung le khat te pon buina le har sana siam me lovin khotlang tan Sri Lanka dom nan ti in tlomai takin ron chuka kan lom khop mai thina mi zaina hian central YMA le Mizoram sarkar tina branch YMA veng tin branch YMA ten ngen na angin keni Durtlang YMA section 18 duty na kan kalpui ve ania hi kan local task force te riat puina in nei ania ni zana matang khan bul kan lo tran to a mi zaina kan ti chole zela ti chuan ruam han na kan siam lok dan chun ni somni pali theng tur hiang in ruam han lok ania ti chuanin kan duty po asot thak lein kan sia veng mi pui te pon min support a ti chuan heti lai hianin kan duty chan a thon lo zia ti lan nan mi pani khat sem ngai te po kan han nei ve zawa helai hmuna man ngai mo choi ti ngai kan nei te chu dor kona kan hun pui lama te kan tir phe kan task force duty hmuna te chi teng chuanin ma kan la tin helai kan duty po sot thla ka chenom khoveng ten min support a mi tlom ngai thing pui te thlenga mi han pe tu te po kan tonga kan lom tak zeta tin kan khotlang po pathian min hual hima kan khotlang ruai tu te min ven na zara tun thleng hianin har sanan sal tu kan tok lo hi kan lom tak zeta heng zong zong hi khotlang mi pui te tran rual na le kan tong trai na ra te pathianin mal min so mani ti hi alo langin kan sia kan lom tak zet ani tin kan kal le zela tura po khotlang mi pui te tang rual zel turin kain so min kain nge ani kalome tun tuma hian total lockdown sarkar ne pon thar le hian central YMA le sarkar in biak na YMA te phungbama miron soma chumi kal zela chuan kaini Durtlang branch YMA te pon thei top choin kan area a pa la kan tuma kan branch YMA te le sarkar tang kop te ngen na angin kaini section A Durtlang te pon tiang hian ma kan han la a kan thei ang na zona kan han la a ni zana tangin bul kan han tran chawa chuan zan hi kan zantin hi tun sarkarina total lockdown bo saya hian kaima ni section A big Durtlang englo area hian strict theyang ber Sri Lanka kan him theyang ber turin malakan tum ani chumi konga chuan kan theyanga kan phak tok angte kan member te le mi pui te pon min zom saka min lo hria sak kan du'a chuan chumi pa chuan ni zan lama azan khatna kan han trana chumia chuan dan zom lo mi pani khat man te po kan han neya chunga te po chuan khang dan zom lo te po kha sarkarina dana siamangin poisa choi turang te choi tir thakin ma kan la ani a veng dang te pon Durtlang ron lut turan ni chuan sarkarin dana siamang te zom thlapa Durtlang khothenga sarkar dan zom chung thlapa minron lu chua miron englo turin kan som ngal bok cheu ani